Nyuma ya nteto kumbuka ati kwina rwariro yitero kwenga ngavana KWIRA etine nende ni kumirite rwariro nge ati kuri na mangavana bakuma kirima araba kubanga kwithira nende bakionokia ngavana oyu bamo babunge ba MERU BARIUGA nende mangavana babatongeretwo ni mukaririti wowani wa iguru ndethethirite bakiambire kuringira MCA ba MERU thimona kinya kwithira beba ambi no bambesa kenda batikenge ngavana KWIRA Finia Simana na thuranirite rwanoro kiri Gaaru E Ciaca. Nyuma ya mathina koneka kwimbira weru ngavana KWIRA nwe KWIRA MWANGAZA nendi kwethira kukioneka ibiriti bya mututira utigira na kwethira gitana mbere kuthara kiri utongeria bo bwambiriria na aramunini wa rais Rigathi Gachagua aentere cha kaunti Kericho arawira ati kwenda kona kango kakura cha rais niko kire mara kakwana kuwa kethira ikinyamiro kenda kuthiria mathina yarare ati kangavana na munini wokie. Na mimi sitakubali rais aibike hapa nyumbani. Mount Kenya ni backyard ya William Ruto. Nikaambia watu ya Meru amwezi aibisha rais hapa Meru. Na tukatengeneza amani, ilikuwa governor wanasosana na MCs. Sasa nasikia tena governor wameanzana na deputy governor. Mimi naenda huko Sunday. Kwa sababu backyard ya president ni hii bonde la ufa na mlima. Na kuingia wira neno kinyantere chelare Gachagua onekaringe kwa riontubu akiwa no mwanka KWIRA MWANGAZA na munini okie bedire bakiwa tithana kwa na kuthiria mpathuire ati iko kuchukua nafasi hii leo nikiwa hapa kanisani niulize viongozi wetu wa MERU tuweke kaunti ya MERU mbele, tuweke hawa wananchi mbele, wale ambaye walituchagua, kwa sababu governor na deputy governor siku mlitafuta kura mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja, mnaongea lugha moja. Sijui ni shetani gani ameingia kati yenu, na huyu shetani lazima tumuondoe. Mngetaka tuondoe shetani? Rugendo rwa kweria kuthiria mpatho wa MERU ndetwethira ikiuma ati ngavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru na wanakuru Susan Kihika nibethire baika kianga bana KWIRA MWANGAZA kire Gaaru ya rais William Samoei Ruto kenda kumwelenka aomba kwithira akionoka kianga bana KWIRA MWANGAZA atikengwetine. Na babunge ba MERU batongeretwe na mugambire ndikiri auri atongeria baba o MERU burukwe bakana na siasa cha MERU na kinyotigana na MCAs ba MERU. Tukwenda kwira governor wa Iguru, chairman wa Council of Governors, governor Cecily Mbalile, chairman wa UDA, governor Mutahi Kahiga wa Nyeri, governor Irongo wa Laikipia. Tiganeni na mantu ja MERU na kwamberia Jumatatu ikurari na atongeria governors ba ndagweta bagambirite weka mishemanio nekenda batethia governor wetu wa MERU na botiga kwaririria leaders betu ba MCAs tigeni ubaringira thimu na tigeni ubachoa akiongela ethira kiwa MERU na atongeria bakuma MERU nibo bakumenya mathina yo na kwa atongeria bangi ni babatiri baeteyo na kanya kuthiria thineu atogenda MERU ewe shima ni atongeria bangi bonde ba Mount Kenya. MERU ikeja mwanki kwao imaendeleo ya kukalika. MERU ikeja mwanki maendeleo kwao jokalika. Itwe tukumenya nake umetie itwe kumenya thine iri babu endelea na maendeleo yenu na atyo turuo tumbochokia MERU kairi nikenda tuona maendeleo na kweria utethia kukwangavana KWIRA MWANGAZA koneka ringio kucheria miario yatongeria kuma MERU baingi bakioneka kumenerio ntububu kadha kira kirio ni wite atongoria bonthe ba MERU opinion leaders na bara bathuri bauwe thina ciona KWIRA. So tunajua eti ya kwamba kesho unaenda kuunganisha tena ndio wa MERU anaenda kuumia. Wasaisi sisi wa MERU tumesema kwamba hatutaki, tumekataa katakata. Doti Muthoni ni mbunge wa Kololo kuma MERU araonekana kumenerio ntubu nora wari mutongeri wa baraba inge mbunge na account ya MERU kethirikari ndiro Victor Mutuma Karethi na kinyanda itare Julius Bijiwe bonde boneka kwaririo ntubu thina cia MERU chikathirwo ni a MERU na kinyanga bana bagwa gwita kibo baina county ciao na gutege tuma kenja ciao
no te muntu kinyore ko omba kweja gukuranira njeku mantu era witana mbere kaunti ya Meru tia ekuru ti mantu na ekuru imantu na antu ba Meru so iromba yakwa nikire atongerie bau bangi bakaukia mantu yakairindwa ate ya arume na antu aka kana ekuru mantu era imantu na utongeria. Ngavana ani wa iguru menyera Kirinyaga, ngavana Kiga Kimani menyera Nakuru, ngavana Mbarire menyera Embu. Mantu ya Meru tio mbare kanajo antu ba Meru baibangire mantu ya obobongwa no ntu direction upo kwenda gutwikia abo kwenda gutucoke nyuma nibaitana mbere na kuonto boni omona Meru batiotiywa riratungeria bangi ome bakwithira baitonyaira mathina yo o iguru atiomba kweja kurani kaunti ya Meru. A Meru ni antu bena inya ikundi bibinge including Njori Ncheke, Council of Elders, including bishops baba inge mono baraba indene Meru county na bau bakeja kwithira batiomba ku resolve issue cia Meru. Then muntu ungi agatonyera athugania akeja kuruga nyongo ndene ya nyomba yetu. Na president na deputy president Gachagua barekane na Meru kaunti ya Meru yombe kuimenyera hiyo ngwano ntu clearly something is wrong. Bunge wa Ekuru kaunti ya Meru karambuka ilemia nwethira kiura kia Rigathi Gachagua na Ruto batikethira baitonyaira siasa cia Meru awa bobongo iba kumenya thina ne barema bakethira bagita itakie uru kwenda gwitikaniria na MPs bangi kauga the executive His Excellency William Ruto, His Excellency Rigathi Gachagua ibabega mono batwita ende batumbo change nkoro cietu bomba kweja na orders no tune anene inyaba gatinda kwira governor wenda neni na deputy na governor akethira atikwenda utugwa karika na ndenya tuitunengero kanya tuone ketha tukomba gutatua twi homegrown tuimenya mathina jetu imbi. Mwandiki munene kiamene kiano pewa Alhaji Mondia auria Gachagua etikiria Meru kwa itarembere bethire bakibanga Rigathi Gachagua na heshima riu rionthe tukwete na tugeta mbere gukwatire bia mabira bionthe bia gichiacha bire Meru twinero mbari mwe twenda gukuromba ugaturerwa maru ni KWIRA MWANGAZA akarira imwe Ekuru akarira imathabau ja kutharikirwa ende tweja gukuromba His Excellency for the first time give Meru leadership the benefit of doubt etikia atongeria ba Meru no ri mweriri bathirie thina iri Meru once and for all. Ontobo nebonera kwethira kinyabwe kujairia atungeria bangi a Meru amwe na kinyakari wa kaunti ya Meru bonde nende bakiura kiatungeria bakuma ome bare amwe na Rigathi Gachagua batikethira baitonyaira mantu ya kaunti ya Meru ringi. Your Excellency, suluhisho ya shida zetu hapa Meru iko ndani hapa. Wale watasuluhisha hiyo maneno wako hapa ndani. Kwa sababu tunajijua tukua bai batwe KWIRA na ane tutiwe mwenda lakini ankwera bwana Gachagua KWIRA ibabu bwa mucogeria ringi MCS iba make the decision na barona muntu yo atekubwa lakini bwa tabwa tucogeria turawa ishuruka turianirie nwebwo lakini yakurema muntu nkomege yakurema maromba yenga nyake lacho kya mwangi. Rigathi Gachagua ukeya kwaramira Meru county no kiatha mathira kana Nyeri tutikwenda twathira Meru county yayonthe karika kiuria kiria kireo no wengwa kethira aitetha kia Meru. Phineas Imana, Gaaru ya siasa, ndeto Cheweru.